alustada tänast jumalateenistust, olge head, leiame endale kohad, kellel on kaas mobiiltelefon, paneme selle hääletuse režiimile. Ja me alustame lauluga Kiida hing Issandat.
Võtame istet. Tere hommikust kõigile! Доброе утро всем. Tere tulemast meie jumalateenistusele. Добро пожаловать на богослужение. Mul on nii hea meel näha siin kõiki õdesi, vendasi, kõiki külalisi. Очень классно видеть братьев, сестер, гостей, всех. Ma tean, et kuigi ma neid ei näe, siis Tartu kogudus on ka kusagil selle ekraani taga. И также Тартускую церковь тоже. Aga suvel on minust väga tore kõik koos olla. Но летом вообще хорошо собираться всем вместе. Ja see on üks minu lemmikuid osa suvest on see, et ma saan olla tagasi kodus ja ma saan võtta aega lähedastega, mida ma tavaliselt ei saa. И то, что одна из таких вещей, я могу собираться после бурного дня домой и обсуждать с близкими произошедшее. Ja just nimelt seda ma see nädalavahetus tegingi. Me käisime poistega Elvas discgolfi mängimas. Ну, на этих выходных мы собрались с братьями в Эльва в диск-гольф играть. Ja sõit ja kogu see reis ise oli väga kihvt, aga seal oli nii häid kui ka halbu külgi. Рейс был очень прекрасен, но было как и хорошее, так и плохое. Nii, kas ma saan siit mingi pildi? Hopsti. Esimene asjana läksime Elvasse. Первая вещь, поехали в Эльва, Läksime rongiga поехали на поезде. ja nagu näha vasakul pool, see oli meie siis Ilme sõidu alguses. И как видно на левой стороне, это такое хорошее начало. Aga probleemid hakkasid üsna vara pihta, sest rongisõit ise Tartusse võttis 4,5 tundi. Но проблемы начались тогда, когда мы поняли, что рейс в Тарту займет 4,5 часа. Me olime selle sõidu teises pooles olime täiesti hullumas ja ainuke asi, mis meid koos hoidis, oli söök. И в конце этого рейса мы уже сходили с ума, но что нас держало, это еда. Aga lõpuks me siiski jõudsime pärast mingit 5,5 tundi sõitu Elvasse, Но через 5,5 часов мы все-таки успели в Эльва, доехали. kus me saime kõhud täis süüa, üksteise kohalolu nautida, meil oli mega hea aeg seal. Где мы хорошо ели, общались и классно проводили время. Nii, katsume veel pildi. Me saime mängida lauamänge, tundsime just väga mõnusalt, laulsime. Играли в настольные игры, пели, веселились. Ma heli ei hakanud praegu panema, ma säästan teid. Сейчас будет без звука, ну вы понимаете, да? Aga ka õhtul oli üks selline suurem nagu mure. Eerik sai Herilise käest nõelata, Ну, вечером случилась одна неприятная истерика, укусила оса. mis oli talle füüsiliselt valus, meile oli lihtsalt valus vaadata. Но ему это было физически больно, нам было больно на него смотреть. Aga pole midagi, sest järgmine hommik me läksime discgolfi mängima lõpuks. Но ничего страшного, на следующее утро мы пошли играть в диск-гольф. Me läksime Elvasse, Elvas on Eesti top 5 üks parimaid radasid, kus mängida. Это была площадка, одна из топ-5 вообще в Эстонии, в Эльва. Ja meil oli super lõbus, aga see rada oli kohutavalt raske. Что это было очень весело, но также было очень трудно. Selle, kui me ära olime mänginud, siis enamus meist pidid nagu järele mõtlema, et kas me üldse teame sellest mängust midagi või kas me oskame mängida üldse. И когда мы уже окончили играть, каждый должен быть из нас подвести итог, вообще умеет ли он в нее играть или нет. Aga mäng läks hästi ja me läksime pärast sööma. Ja Но игра пошла все-таки хорошо, потом пошли кушать. Elvas oli täiesti juhuslikult samas ajal toimumas siis tänavatoidufestival ja siis me saime seal süüa ja lõbutseda ka veel ekstra. В Эльва также проходил фуд-фестиваль, фестиваль еды, и мы могли там тоже наслаждаться временем. Ja tagasi me sõitsime bussiga, sest me enam ei usaldanud ronge. Обратно мы ехали на автобусе, потому что доверия уже к поезду не было. Ja me olime suht kurvad, kui see asi lõpuks lõppes, et järgmine aasta me tahame kindlasti teha rohkem ja pikemalt. Ну, в конце мы были огорчены очень, что это все закончилось. Хотим в следующий раз повторить в следующем году. Aga ükskõik, kuidas see reis läks või oleks läinud, meelde ei jää meil see, kuidas ta oli, vaid see, kellega me seal koos olime. Но все равно, как прошел этот рейс, хорошо или плохо, запомнилось то, с кем мы были в это время. Ma tean, et mulle meeldis eriti just mitte discgolf ega söök, vaid just see aeg vendadega, mis oli väga täitev ja südamsoojendav. Не то, чтобы это время диск-гольфа или время игр или бесед, а время как раз проведенное вместе с братьями повлияло на меня. Ja nüüd mul on väga hea meel, et me saame kõik koos siin olla jumalateenistusel ja seda jagada üksteisega. Очень приятно, что мы собрались все вместе здесь на богослужении и можем вместе наслаждаться этим. Mul oleks lõputuseks veel ühe kirjakoha Matteuse 18:20. Матфея 18:20, подведем итог.
Sest kui 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Потому что там, где 2 или 3 соберутся вместе во имя Мое, и я с ними буду. Ma näen siin saalis vähemalt 3 inimest, nii et ma arvan, et meil on nagu hästi. Я, по крайней мере, вижу в этом зале больше, чем 3 человек, поэтому мы можем уже создавать церковь. Jumal ja Jeesus on meie keskel täna. Бог среди нас сегодня. Seega naudime seda koos olemist siin ja praegu. Будем наслаждаться этим временем вместе. Palvetame. Помолимся. Kallis Jumal, ma väga tänan siis selle võimaluse eest olla siin. Дорогой Отец, я благодарю Тебя, что мы можем собираться вместе. Ma tänan siis selle eest, et sa oled andnud meile koguduse, kelle kokku tulla ja sind ülistada. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам церковь, что Ты дал нам возможность собираться вместе и благословлять Тебя. Ma palvetan, et meie laul tekitaks sulle rõõmu. Я прошу, чтобы эти песни, которые мы будем петь, восхваляли Тебя. Ning ma samuti palun lihtsalt, et sa räägiksid täna läbi Aleksandri meile sinu sõna. И говори, пожалуйста, сегодня через Александра, через его проповедь. Palun tee meie südamed pehmeks sellele Сделай, пожалуйста, наши сердца мягкими. ja aita meil lihtsalt tunda ka sinu kohalolu. И дай насладиться ощущением, что Ты рядом с нами. Palun lihtsalt õnnista seda teenistust Благослови эту службу. ja ma palusin sinu poja Jeesuse nimel. Молюсь в Сына Твоего Иисуса. Аминь. Amen. Tervitus kõikidele. Всем привет. Mul tekkis praegu üks idee. Родилась идея. Me võiks luua koguduses sellise rubriigi teenistustel nagu päev kristlase elust. Мы можем сделать такую рубрику в нашей службе, что «День из жизни христианина». Ja Janek, sa võid Janek on see, kes organiseerib meie neid teenistusi, sa võid selle plaani võtta. Это такая памятка Яноку, чтобы он это создал. Sa võid ise alustada järgmine kord, näitad, mis sa tegid ühe päeva jooksul. Да. Можешь начать, например, в следующий раз сказать, что Ma ты arvan, et see on делал. väga lõbus ja tore viis saada osa teineteise elust. Что это такой веселый способ повлиять на жизнь друг друга. Ma räägin mõndadest teadetest, mis ootab kogudust lähiajal ees teenistuste näol. Теперь будет рубрика объявлений насчет того, что ожидает нас в будущем церкви. Loomulikult ma tahan kutsuda kõiki üles külastama meie koguduse veebilehte, sündmuste rubriiki, kus on kõik need sündmused kirjas. Всех призываю посещать нашу страничку и события, значит, страничку событий на нашем интернет-сайте. Ja me lähme siis septembris selle nii-öelda küllaltki tavapärase rütmi peale tagasi, kus me hakkame siin saalis kolmapäeviti kokku saama 2 korda kuus. И в сентябре мы вернемся в обычный ритм жизни нашей церкви, когда мы собираемся по средам обычно 2 раза в месяц здесь. Siin siis Rävala 8. Рявола 8. Ja pühapäeviti loomulikult me saame iga pühapäev siin kokku kell 12.00. Ну и также в воскресенье 12 часов. Näete, et ma olen pannud sinna slaidile, et 4. septembril meil toimub siis siin selles saalis koosolek kolmapäeval. Здесь обозначено 4 сентября совместное, значит, собрание в среду. Muuseas, Jan-Erik, ma tahan sulle öelda, et tegelikult see arvuti, mis näitab slaid, on seal, nii et seda peab nii pidi näitama. Aga ikkagi ei tööta, vaata. Маленькие рекомендации Яну Эрику, но ничего. See ei ole sees. Kuidas niimoodi? Технические проблемы, не обращай внимания. Mina, kes ma pean ennast suht heaks tehnilistes asjades. Nii. Ja Jan-Erik, sinna suunas siis näitad. В ту сторону Яну Эрику надо показывать. Järgmine kord siis kolmapäeval peale 4. septembrit 18. me oleme siin majas erinevates saalides, kus toimuvad siis teemakoosolekud. После 4 сентября соберемся 18, когда будет разбита на группы наша служба. Ja ma olen vahel kuulnud väga sellist toredat ütlemist mõndades traditsionaalsetes kogudustes, et kui Jumal tahab, siis me saame siin järgmine pühapäev kokku. Что есть такая пословица в других тоже церквях, что если Бог захочет, то мы собираемся в следующий раз в среду Ja здесь. tõepoolest, kes te olete koguduse liikmed, te teate, et see maja läheb kinni ja siia ehitakse suur kaubanduskeskus asemele. И те члены церкви, которые присутствуют постоянно, они знают, что это здание исчезнет, и на его месте появится торговый центр. Ja tõepoolest, Reijo võib-olla laulude lõpus, kui me lõpetame oma teenistus, alati ütleb, kui Jumal tahab, siis me kohtume siin järgmine kord. Что Рэю памятка, чтобы он каждый раз при окончании службы говорил, что если Господь этого захочет, то встретимся в следующий раз. Aga see on tegelikult üleskutse teile palveteks selle eest, et me võiks leida oma kogudusele väga hea saali või kodu või sellise hoone, kus me võiksime koos käia. Это также просьбы к вам, членам церкви и прихожанам, что вы можете молиться и просить о том, что у нас появилось новое здание или место, где мы могли вместе 30. собираться. novembrist me ei saa siin enam kokku saada ja see on üle 3 kuu veits aega, aga tegelikult see läheb väga kiiresti. С 30 сентября мы уже не будем собираться вместе, но это время придет очень быстро. Ноября. Ноября, вабандус.
Nii et igal juhul siis palvetage, kui teil on mingid ideid, rääkige koguduse juhtidega, edastage need neile. Давайте молиться об этом, давайте думать об этом. Если есть какие-то идеи, давайте об этом говорить. Ja ma usun, et on mingisugune hea plaan selle kõige jaoks Я olemas. верю, что есть хороший план все-таки для нас. Aga nüüd lähme edasi oma teenistusega. Продолжим службу. Laulame kõik koos ja laulu Halleluuja. Tere päevast, kallis sõbrad! Добрый день, дорогие друзья! Tere päevast, kallis kogudus! Добрый день, дорогая церковь! И kallis kuulalised! И дорогие гости! Мы начнем наше собрание, и проповедь сейчас будет. Ja me jätkame meie koosoleku ja praegu tuleb kõne. И первая вещь, которая меня уже зацепила вчера. Ja esimene asi, mis puudutas mind eile. В Эстонии который год проводят Ironman. Teate, Eestis korraldatakse sellist võistlust nagu Ironman. И соревнования проходят прямо у меня за окном. Ja need võistlused, ma näen neid aknast.
И это невероятная энергия, сила. ja see on lihtsalt hämmastav, mida sa näed, see energia, see jõud. Люди показывают свою смелость, дисциплину. Inimesed näitavad, kui julged nad on, kui distsiplineeritud nad on. Как можно преодолевать препятствия во имя результата? Aga kuidas nad on suutelised minna kõikidest takistustest läbi tulemuse nimel? И Павел нам также говорит, друзья мои, бегите. Ja Paulus ütleb meile, apostel Paulus ütleb meile samamoodi, et sõbrad, jookske. Люди сегодня борются за венок тленный. Et need, kes jooksevad seda Ironmani, nemad pürgivad selle kaduva pärja poole. А вы боритесь и бегите за венок нетленный. То есть Царство Божие. Aga meie tahame seda igavest aupärja. И я всегда себе говорю, о, классная тема. Ja mina alati mõtlen endale, jah, see on hea mõte. Но мне как-то не по зубам. Aga ma tunnen, et no, ma ei ole niivõrd hea selleks. И вы знаете, что есть такая удивительная христианка? Есть такая в мире удивительная христианка. Teate, maailmas on selline hämmastav kristlane olemas. Ее зовут Мадонна Бьюдер. Мадонна Бьюдер. Madonna Bjuder, Да, которая в 55 лет решила участвовать в Ironman. kes vanuses 55 aastat otsustas, et tema osaleb selles Ironmanis. И до 82 лет она 45 раз пробежала его. Ja kuni ta sai 82-45 korda, ta võttis osa sellest võistlusest. К чему вам это все говорю? Miks ma räägin teile seda kõike? Никогда не поздно начать делать что-то. Teate, sõbrad, ei ole mitte kunagi liiga hilja alustada millegagi. Не нужно искать оправдания. Ära otsi õigustusi. Если Бог побуждает тебя что-то делать, нужно начать это делать. Kui Jumal paneb sulle südame peale, et sa pead või tahad midagi teha, siis hakka seda tegema. И сегодня именно этот месседж будет основной мыслью моей проповеди. Ja täna see ongi minu kõne peamine mõte. Мы все так же продолжаем изучать книгу «Деяний». Me jätkame meie apostlite tegude raamatu lugemisega И вот мы с вами уже дошли до 10 главы. ja me oleme jõudnud juba 10. peatükkini. Не знаю, помните, что было в предыдущих главах, Aga ma ei tea, kas te mäletate, mida me oleme juba lugenud seal. но в этой главе происходят очень интересные события. Aga 10. peatükis me loeme väga huvitavatest sündmustest. Я вам скажу так, что благодаря тому, что произошло в этой главе, Ja ma ütlen teile isegi rohkem, et tänu sellele, mis juhtus või toimus selles peatükis, мы сегодня можем сидеть в этом зале как христиане. meie täna istume kui kristlased selles saalis. Ну и давайте будем читать и разбираться, что же там рассказывает нам Aga vaatame siis koos, millest räägib see 10. Дух Святой. peatükk. Итак, история начинается с того, что есть определенный город в Израиле Кесария. Nii et lugu algab sellest, et Iisraelis on selline linn nimega Kaisaaria. И в этом городе живет один римский воин, Корнилий. Ja selles linnas vastavalt elab üks Rooma sõdur Kornelius. Город на самом-то деле очень значимый и большой. Ja see linn on tegelikult, ta on väga suur linn ja ta on väga tähtis linn. Царь Ирод назвал этот город Кесария в честь Цезаря. Herodes pani sellele linnale nimeks keisri auks. Он построил огромный порт в этом городе. Больше 100 кораблей там было. Ta ehitas hiigelsadama selle linna, et rohkem kui 100 laeva võis seal olla. Там преобладала греческая и римская вера. Kreeklaste ja roomlaste usk tegelikult oli domineeriv selles linnas. Они там поклонялись идолам. Nemad kummardasid ebajumalat. И даже царь Ирод построил огромную такую скульптуру, Ja kuningas Herodes ehitas hiigelsuure kuju, которому они молились и поклонялись. mis oli mõeldud selleks, et inimesed saaksid kummardada seda. И вот в этом городе живет этот сотник Корнилий. Ja vot selles samas linnas elab seesama Kornelius, Rooma sõdalane. Где все поклоняются непонятно кому, Linnas, kui kõik kummardavad mida iganes. но вдруг в этом сотнике, в этом человеке что-то меняется. Ja järsku selle inimese südames midagi muutub.
И давайте почитаем, какие происходят вещи. ja loeme koos, et mis on need muutused ja mis hakkab toimuma. Мы откроем Деяния, 10 глава, Teeme lahti Apostlite tegude raamatu 10. peatükki и будем читать с 1 по 8 стих. ja loeme siis 1. kuni 8. salmini. В Кесарии был человек по имени Корнилий, сотник из полка, который носит название Италийский. Корнилий, как и вся его семья, был благочестивым и боящимся Бога человеком. Он щедро раздавал милостыню и постоянно молился Богу. Однажды, около 9 часа, Корнилию было видение. Он ясно видел Божьего ангела, который явился ему и сказал: «Корнилий!» Он взглянул на него в ужасе и сказал: «Что, господин?» Ангел ответил: «Бог вспомнил о тебе, потому что твои молитвы и милостыни вознеслись к нему, как приятный запах жертвоприношения. Пошли людей в Яффу, чтобы они позвали Симонова, которого называют Петром. Он остановился у кожевника Симона в доме у моря. Когда ангел, говоривший с ним, ушел, Корнилий позвал 2 своих слуг и благочестивого солдата, исполнявшего его личные поручения. Пересказав им все, что произошло, он послал их в Яффу». Kaisarea linnas oli üks mees, Kornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik, vaga ja jumala kartlik koos terve oma perega. Ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. See nägi nägimuses selgesti umbes kell 3 pärastlõunat Jumala ingli enese juurde sisse astuvad ja ütlevad: Kornelius. Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: mis on, isand? See ütles talle: sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres. Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Kornelius 2 majateenrit ja 1 jumala kartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid. Jutustas neile kõigest ning läkitas nad Joppesse. Итак, мы видим, что Корнилий был богобоязненным человеком. Ja nüüd me näeme, et see Kornelius oli jumala kartlik mees. То есть он верил в Бога, которого верили евреи. Nii et tegelikult ta uskus Jumalat, keda kummardasid juudid. Интересно, что он мог бы верить в того Бога, в которого верят римляне или греки. Huvitav, ta võis valida endale jumalaid, ta võis uskuda näiteks Rooma või kreeklaste jumalatesse, Но он выбрал живого Бога. aga tema valis endale elavat jumalat. Человек того уровня, сейчас немножко вам объясню, кто был римский воин. Ma natukene seletan teile, kes oli tema, mis tase oli temal. Он хорошо зарабатывал, Tal oli hea palk, у него был статус, власть, рабы, tal oli staatus, tal oli võim, tal olid orjad, он имел влияние в обществе, ta oli väga mõjukas inimene. мог делать все, что ему заблагорассудится. Ta põhimõtteliselt võis ise otsustada, mida ta tahab teha ja seda ta tegi. Взять просто еврея Kui me võtame näiteks juuti, и сказать: неси мои сумки с магазина, я устал. ta oleks näiteks võinud pöörduda mingisuguse suvalise juudi poole ja öelda, et kuule, tassi minu kotid poes, sellepärast ma olen lihtsalt väsinud, ma ise ei viitsi seda teha. И тут должен был сделать это. Ja tema pidi kuuletuma. Иди убирай у меня в огороде. Kuule, tead, mul on seal aias on vaja tööd teha, et tule tee. И те шли, убирали. Ja need juudid läksid ja kuuletusid. Но этот человек был не такой. Aga me loeme, et see inimene ei olnud selline. Он был боящийся Бога. Ta oli Jumala kartlik mees. Мало того, не только он, но и вся его семья. Ja see on öeldud, et mitte ainult tema, vaid kogu tema pere. Мы в Библии видим несколько раз, Ja piiblis me näeme mitu korda, как военный человек, римлян, верует в Бога, kuidas истинного Бога. sõjaväelane, tegelikult Rooma sõjaväelane, sõjapealik usub Jumalat, õiget Jumalat. Я думаю, вы помните, когда к Иисусу пришел сотник Võib-olla te mäletate, kuidas Jeesuse poole tuleb üks Rooma sõdalane и просил за своего слугу: исцели его, Иисус. ja palub, et Jeesus teeks terveks tema teenri. Но Иисус сказал: да, давай идем, исцелю. Ja Jeesus ütles temale, ja ma tulen sinuga koos ja teen teda terveks. Но этот воин сказал: не нужно, Иисус.
aga see mees vastab temale, Jeesus, seda ei ole vaja, ei ole tarvis. Лишь слово скажи, и он исцелится. Ütle vaid sõna ja tema saab terveks. Иисус сказал всем, Ja tol ajal Jeesus ütles kõikidele inimestele, я не встречал во всем Израиле такой веры, как у этого сотника. et kogu Iisraelis ma ei ole leidnud sellest usku, mis on sellel inimesel. Друзья мои, Иисус не восхитился книжниками и фарисеями, Sõbrad, kirjatundjad ja variserid ei pannud Jeesust imestama. их верой. Nende usk ei pannud teda imestama. Он восхитился верой язычника, Aga selle pagana usk pani teda но который mõtlema. так поверил в Христа, в Его силу. Pagan, kes nii uskus Jeesusesse ja tema jõusse. Корнилий делал то, что было угодно Богу. See on öeldud, et Kornelius tegi seda, mis oli Jumala silmis hea. Давайте посмотрим на его формулу успеха. Ja vaatame, духовного. mis oli tema edu valem. Ты бы хотел, чтобы Бог, живой Бог, заговорил с тобой. Kas sina tahaksid, et Jumal ise pöörduks sinu poole isiklikult? Как он заговорил с Корнилием? Nii nagu ta tegi seda Korneliusega. Смотри, что делал Корнилий. Vaadake, mida ta tegi. Первое. Esimene asi. Мы читаем, что Корнилий имел страх перед Богом. Me loeme, et tal oli hirm Jumala ees, ta oli Jumala kartlik. Он чтил его, уважал его и поклонялся ему. Ta austas Jumalat, ta ülistas Jumalat ja ta kummardas Jumalat. Не идолам, Mitte ebajumaleid, а Богу Авраама, Исаака, Иосифа, Давида. vaid Abrahami, Iisaki, Jaakobi ja Taaveti Jumalale. Второе. Teine asi. Корнилий постоянно молился. Kornelius palvetas pidevalt. Часто люди говорят, молитва – это наша еда. Tihti sa kuuled võib-olla, et kristlased ütlevad, et see palvet on meie jaoks nagu toit, vaimne Друзья, toit. чуть-чуть подкорректирую, позвольте. Lubage meil natukene korrigeerida seda väidet. Библия – наша еда. Piibel, Jumala sõna on meie toit. Потому что кто-то кушает 2 раза в день, кто-то 3 раза в день. Но мы кушаем ежедневно. Sest keegi sööb võib-olla kord päevas, keegi 3 korda päevas, aga iga päev me peame sööma. А молитва – это наш воздух. Aga palvet, see on nagu meie õhk. Воздух, мы не можем без воздуха. See on õhk, ilma milleta me ei suuda elada. Попробуй 2, 3, 5 минут без воздуха. Proovi näiteks 2, 3, 5 minutit ilma õhuta elada. Летальный исход. Põhimõtteliselt sa oled kutu. Молитва – это наш воздух, это наша жизнь. Palvet on nagu, see on nagu meie õhk, see on nagu meie elu. Мы видим, что Иисус постоянно молился. Me näeme, et Jeesus palvetas pidevalt. Павел во всех посланиях говорит, постоянно молитесь. Paulus hoiatab meid, et palvetage lakkamatult. И те, кто уже много лет во Христе, Ja need inimesed, kes on juba kaua Kristuses, вы понимаете, что молитва уже каждый момент в твоем теле, в твоей жизни, в твоем сердце. ma loodan, et te ise näete, et see palve saadab teid läbi kogu elu, iga hetk. Что бы ты ни делал, ты делаешь с Богом, и молитва льется в твоем сердце. Ükskõik, mida sa ka ette ei võtaks, tegelikult sa teed seda Jumalaga ja palve on nagu voolab sinu südamest. Я иногда замечаю, что я даже во сне молюсь. Ma vahest panen tähele, et ma isegi une pealt palvetan. Третий момент. Kolmas asi. Корнилий щедро раздавал милостыню и помогал людям, и делился с нуждающимся. Kornelius jagas almuseid ja aitas inimesi, kes vajasid tema abi. То есть быть щедрым – это очень важное качество. Nii et tegelikult, kui sa oled jagad almuseid, see on väga tähtis. Почему? Miks? Потому что наш Бог щедрый, друзья мои. Sellepärast, et Jumal on hea meie vastu. Бог щедрый милостью. Jumal on hea meie vastu, ta on täis heldust. Бог щедрый благословениями. Ta on täis oma õnnistusi. Бог щедрый любовью. Ta valab oma armastust meie peale. Бог щедрый добротой. Ta on hea südamlik meie vastu. И щедрость – это не только делиться тем, что у тебя есть. Ja see headus ei tähenda ainult seda, et sa jagad seda, mis sul on teiste inimestega. Щедрость – это еще отдавать то, что нужно тебе самому. Headus tähendab seda, et vahest sa annad seda, mida sa ise hea meelega hoiaks endale. Мы можем делиться финансами, материальными благами. Mida me võime jagada inimestega, näiteks finantse või materiaalseid varasid. Мы можем делиться любовью, вниманием. Me võime jagada oma armastust, oma tähelepanu. Но щедрость – это в действиях проявление и победа над эгоизмом. Aga mida tähendab ikkagi see headus või hea südamlikkus? See on see, kui sa tõused üles oma egoismist.
Щедрость – это победа над скупостью и жадностью. kui sa võitled oma ahnusega, Вы любите каких людей, щедрых или жадных? mis inimesi teie armastate, kas ahneid inimesi või heasüdamelikke inimesi? Я знаю, что девушки, когда спрашивают, какого ты парня хочешь, Tavaliselt, kui tüdrukutele esitatakse küsimust, et mis mehest sa unistad, они всегда говорят, чтобы он был щедрый, добрый, nad räägivad alati, et ta oleks helde ja selline hea. не жадный, скупой, но очень богатый, Mitte ahne, aga samas väga rikas. а богатый, но щедрый. Et ta oleks väga rikas, aga samas, et ta oleks helde. Но некоторые девушки улыбаются, отвлекаются, да, я понимаю. Ja ma näen, et see resoneerub tegelikult tüdrukutele. Щедрость – это всегда духовный и личностный рост над собой. Tead sa, kui sa oled helde, siis tegelikult sa alati kasvad kõrgemale. Гёте когда-то сказал уникальную фразу. Goethe kunagi ütles järgmist sõnu. Хочешь завоевывать сердца людей? Kui sa tahad vallutada inimeste südamed, Будь скромным и щедрым человеком. ole alandlik ja helde inimene. И Корнилий много молился и много помогал людям. Ja Kornelius oli, ta palutas väga palju, ta väga palju aitas inimesi И Бог Святой заговорил с ним. ja püha Jumal pöördus tema poole. Смотрите, Корнилий помогал не своим римлянам, знаете, как друзьям по национальности. Ja vaadake, siin on öeldud, et see Kornelius aitas mitte ainult oma rahvast, roomlasi, kes teate, oma sugu. Хотя, думаю, он помогал и своим тоже. Ma loodan, et ta aitas neid ka. Но самое интересное, что он строил отношения с евреями. Aga huvitav on see, et ta ehitas suhteid juutidega. И хочу вам просто дать понимание, кто он был для евреев. Ja natukene laiendan teie pilti, et kes tema oli juutide silmis. Евреи не признавали язычников вообще. Juudid üldse nagu ei võtnud vastu paganaid. Они постоянно им противились, с ними воевали, их ненавидели просто. Nad vihkasid neid, nad sõdisid nende vastu. Это было самое такое омерзительное, с ними общаться или с ними кушать за одним столом. Ja kui keegi juut näiteks sõi lõunat paganaga, see oli nagu, sa ei ole päris juut. Они не делали этого никогда, это был запрет. Mitte kunagi nad ei suhelnud paganatega, sest see oli keelatud lihtsalt. Но этот человек завоевал их сердца. Aga see inimene, ta vallutas nende südamed. Говорится о том, что они полюбили его. Ja siin on öeldud, et juudid armastasid teda. Корнилий, каким ты там был в те времена, что тебя полюбили евреи? Kornelius, ma ei tea, mis inimene sa oled, et juudid hakkasid sind armastama. А я вам уже сказал эти 3 пункта, да? Aga mina juba rääkisin teile 3 punktis tegelikult, mis inimene ta oli. Боялся Бога, Ta oli jumalakartlik, молился постоянно ta pidevalt palvetas и был щедрым. ja ta oli helde, aitas inimesi. И Бог заговорил с ним. Ja Jumal tuli tema juurde. Вау! Легко ли нам принять людей, которые не совсем такие, как мы? Kas meil on lihtne vastu võtta inimesi, kes ei ole meiega sarnased, Которые, возможно, выглядят не так, как ты, kes näevad võib-olla natukene teistmoodi välja, mitte nagu sina, говорят не так, как ты, Räägivad- выглядят не так, как ты, räägivad natukene teist juttu, mitte nagu sina oled harjunud. проявляются не так, как ты. Võib-olla avaldavad ennast kuidagi teistmoodi. Не той национальности или цвета кожи, не такие, как ты. Võib-olla neil on teine nahavärv või teine rahvus. Не такого статуса, не столько зарабатывают, как ты. Võib-olla nad teenivad vähem kui sina. Тебе легко принять таких людей? Kas siin on lihtne selliseid inimesi vastu võtta? Я смотрю на себя, Kui ma vaatan enda elu и у нас, вы, наверное, замечаете, в последнее время приходят такие интересные гости в церковь. ja vahest võib-olla panete tähele, et meil aeg-ajalt tulevad sellised huvitavad külalised. Давайте так назовем их такой социально не сформированная группа. Mina nimetan Või neid neudачные. sotsiaalselt mitte päris õnnestunud inimesed. Такие люди больше похожи на бомжей. Inimesed, kes on rohkem nagu asotsiaalse välimusega isegi. Как ты чувствуешь себя? Kuidas sina tunned ennast? Легко ли тебе заговорить с ними? Kas sul on lihtne nendega juttu ajada? Легко ли тебе помолиться за этого человека, чтобы Бог коснулся его? Kas sul on lihtne näiteks palvetada, et Jumal puudutaks selle inimese südant? Мне нет. Ma ütlen ausalt, et mul ei ole lihtne. Я брезгливый с детства. Ma olen suhteliselt, ma hoian sellist inimest eemale. Я от грязи на километр. Mulle ei meeldi mustus, Но для меня это урок. aga minu jaoks on hea õppetund. Они приходят, я с ними общаюсь. Nemad tulevad ja mina lähen ja suhtlen nendega. Приходят еще братья, сестры, молятся, общаются с ними. Ja siis ma näen, et teised vennad õed tulevad ja nad räägivad nendega, nad palvetavad nende eest.
И, друзья мои, можно сказать, нет, вы грешники, вы грязные, нечистые, уходите отсюда. ja sõbrad, muidugi võib öelda neile, et kuulge, minge näiteks peske ennast esialgu ja siis pärast tulge siia. А что, если Бог проверяет меня или мое сердце? Aga ma mõtlen, kui Jumal paneb mind proovile, Нелицеприятный ли я к другим людям? kas ma olen nagu silmakirjalik Готов я в них рассмотреть что-то, что в них есть хорошего? või kas ma näen teistest inimestest alati head, mida Jumal on temasse sisse pannud? Ведь Бог хочет спасти каждого. Sest Jumal tahab, et iga inimene saaks päästetud. Бог заговорил с Корнилием. Jumal pöördub Korneliuse poole. Говорит ли Бог сегодня с тобой? Kas Jumal pöördub täna sinu poole? Что Бог говорит сегодня лично тебе? Ja kui ta räägib, siis mida ta ütleb sinule? Что Он сказал, что тебе нужно сделать? Mida ta ütleb, et sa pead tegema? А может быть, Он сказал, что тебе давно уже нужно перестать что-то делать? Aga võib-olla ta ütleb, mida sa pead lõpetama tegema. Подумай прямо сейчас об этом. Mõtle praegu sellest. Говорит ли Бог с тобой? Kas Jumal räägib sinuga? Что Он говорит тебе? Ja kui ta räägib, siis mida ta ütleb? Когда-то в свое время, еще до прихода в нашу церковь, Kunagi, kui ma ты речь про меня, ei olnud veel meie kogudusse liige, истории более 13 лет, see oli rohkem kui 13 aastat tagasi. да, я понял, что Бог есть. Ma sain aru, et Jumal on olemas. Трудности жизни заставили задуматься, что есть Бог. Teate, selle elu raskused panid mind mõtlema, et peaks olema Jumal. И знаете, что я делал каждый день? Ja teate, mida ma hakkasin tegema iga päev? Я купил Библию, каждый день читал Библию. Ma ostsin endale piiblid ja iga päev ma hakkasin lugema. Как Iron Man. Тренировался каждый день только духовно. Teate, nagu Ironmani need osalejad, ma treenisin ennast iga päev, aga vaimselt. И каждый день молился, задавал Богу вопросы. Ja iga päev ma palvetasin ja esitasin Jumalale küsimusi. Бог, почему устроен так этот мир? Jumal, miks see maailm on niimoodi üles ehitatud? Почему ты умер за мои грехи? Miks Jeesus suri minu pattude eest? Почему ты не откроешь небеса и не покажешься людям? Miks sa ei ava taevast ja ei näita ennast inimestele? Бог, я хочу креститься, я хочу найти свою семью. Покажи мне ее. Jumal, ma tahan saada ristut, ma tahan leida oma vaimset perekonda, näita mulle seda perekonda. И вы знаете, 2 года я молился и искал Бога. Ja teate, 2 aasta vältel ma palvetasin ja otsisin Jumalat. Я часами читал и часами молился. Ma lugesin tundide kaupa piiblit ja palvetasin tundide И kaupa. верил, что Бог чудный и сверхъестественный. Ja ma uskusin, et Jumal on kõikvõimas. Я обошел в Одессе десятки церквей. Odessas ma käisin läbi 10 kogudusi. Я смотрел, как они живут, как они проповедуют. Ma vaatasin, kuidas nad elavad, kuidas nad levitavad Jumala sõna. Баптисты, методисты, свидетели Иеговы, адвентисты 7-го дня, евреи за Иисуса. No need kõik. Разные. Erinevad. И вот в один день я приехал к своей семье в Ja гости, ühel к päeval родителям. ma tulin oma vanematele külla. Летнее утро. See oli sujune hommik. Мы завтракаем. Istume, sööme hommikust. И вдруг частный дом, и вдруг звонок в калитку. Meil on eramaja ja järsku ma kuulen, et keegi nagu vajutas uksekella. И мама моя говорит: о, приехали клиенты за червями. Ja ema räägib, et kliendid tulid nende usside järgi. Она продает червей для рыбалки, для рыбаков. Tema müüb neid usse kalameestele. И она побежала. Ja tema jooksis nendele vastu. А голос, Дух Святой внутри меня говорит: выйди, познакомься с людьми, которые пришли. Ja teate, minu sisemine hääl, ma usun, et see oli Jumala hääl, ütleb mulle, et mine ja saa nendega tuttavaks. Я думал, я схожу с ума, это не может быть. Кто говорит внутри меня? Ma mõtlesin, teate, ma vist ma lähen hulluks siis, ma ei saa aru, mis hääled on ju Я minu sees. сумасшедший, у меня какой-то третий голос. Mingisugune sisemine hääl. Но этот голос настойчиво говорил: выйди, познакомься с людьми, которые пришли. Aga see hääl ikkagi jätkas oma kõnet, ta ütles, et mine ja saa nendega tuttavaks. Я сказал сам себе: да выйду, посмотрю. Ja siis ma mõtlesin, et no okei, ma lähen vaatan neid. Выхожу, 2 мужчины стоят возле ворот. Läksin välja, 2 meest seisavad seal nagu ukse ees. Один худой, высокий, один такой крепенький, но пониже. Üks on selline pikk ja hästi kõhna, teine on selline nagu suurem, aga väiksema kasvuga. Я познакомился с ними.
mina sain nendega tuttavaks. Но они ничего меня не спрашивают вообще. Nemad seisuvad ja vaikivad, vaatavad Только mind. я их побуждаю к разговору. Ja mina muudkui küsin midagi, nemad ei reageeri И eriti. опять этот голос мне говорит: Ja jälle see sisemine hääl ütleb mulle, спроси их о Боге. küsi Jumala kohta. Господи, я никогда чужих мужчин сразу не спрашивал о Боге. Ma mitte kunagi ei küsi võõrastelt inimestel, võõrastelt meestel nagu küsimuse Jumala kohta. Эти мужики будут смеяться с меня, скажут, сектант какой-то. Need mehed hakkavad praegu naerma, nad ütlevad, kui mingi sektant. Я не спросил. Ja mina ei küsinud midagi. Мама им все вынесла, они развернулись и уехали. Ema müüs neile usse, nemad istusid autosse, põrutasid minema. А я вернулся домой, Mina läksin tagasi koju. сел кушать. Istun, söön, Не могу. aga ei suuda. Совесть внутри так крутит, так плохо мне. Südametunnistus on kuidagi must, ma tunnen ennast halvasti. Как будто я сделал тяжчайший грех в своей жизни. Nii nagu ma oleks nii surmapatuga praegu hakkama saanud. И я говорю про себя: Господи, обличи, что не так? Ja mina palvetan sendamisi, et Jumal, näita mulle, mida ma tegin valesti. И мне приходят мысли. Ja siis ma saan need mõtted, mul tulevad mõtted pähe. Возможно, эти люди что-то знали о Боге, а я струсил и просто их не спросил. Võib-olla need inimesed võiksid mulle rääkida midagi Jumalast, aga mina, argpüks, ma lihtsalt nagu ei julgenud küsimust esitada. Корнилий молодец. Kornelius on väga tubli mees. Бог сказал ему: пошли туда, в Яфу за Петром. Он взял и отправил людей. Jumal ütleb temale, et saada inimesi Peetruse juurde ja siis tema saatis oma inimesi. А я нет. Aga mina ei saatnud. Я сдрефил. Ma lõin kartma. И когда я покаялся в сердце и сказал: прости, Господи, Ja siis, kui ma kahetsesin oma südames ja palusin vabandust Jumala käest, я же вырос в этом городе. ma ütlesin, et ma mõtlesin, et ma olen ju siin üles kasvanud Odessas. Я проеду всю речку, найду их и спрошу их про тебя. Mitte Odessas, vaid vanemate linnas. Ma otsustasin, et ma sõidan, nagu ma lihtsalt leian neid inimesi üles. И как только я это сказал, на сердце стало легко. Ja siis, kui ma võtsin selle otsuse vastu, mul kuidagi kohe hakkas kergem. И я с хорошими мыслями, что я пойду искать этих людей, вышел на улицу. Ja ma läksin siis välja, ma mõtlesin, et okei, ma lähen, otsin neid üles. И все как в сказке. Ja kõik on nagu tead, nagu muinasjutus. Что-то меня попросили сделать по дому, Midagi vanemad palusid mul aidata neid majapidamises. что-то перекопать, что-то перенести. Midagi ma pidin seal kaivama, midagi ma pidin seal kuskil kolima kuskile. И эти мысли, что искать людей, у меня вылетели вообще. Ja ma üldse unustasin ära, et ma tahtsin neid inimesi üles otsida. И на утро я упаковывал свою машину, уехать уже в Одессу, и все. Ja hommikul ma hakkasin juba asjad pakkima autosse, et tagasi Odessasse minna. И когда я упаковываю машину, к нашему дому опять подъезжает машина вчерашних мужчин. Ja siis, kui ma pakkisin oma asjad autosse, siis tegelikult ma vaatan, et seesama auto, millega eile need mehed käisid meie juures, ta tuleb taas meie maja ette. Меня как кипятком на голову, я все вспомнил. Ja siis mul tuli kõik meelde, kõik oma lubadused tulid meelde. Мне было все равно, что обо мне Ja подумают. siis mul oli ükskõik, mida nad hakkavad mõtlema minust. Я бежал к ним навстречу, Siis ma jooksin neile vastu. открыл двери, Tegin uksed lahti, ну, ворота в смысле, värava lahti. и говорю: мужики, как у вас дела с Богом? Ja karjun, et mehed, kuidas teil Jumalaga on? Вы бы видели их глаза. Te pidite nende silmad nägema. Они просто обомлели вот так. Nad lihtsalt seisid niimoodi, nad ei suutnud midagi vastata. И один говорит: Ja üks räägib järsku. ну, это Ваня, пастор Винницкой церкви. Я See on Vanja, see on nagu Vinitsa koguduse pastor ja mina. Да, вернее, Ваня говорит: это Славик, пастор Винницкой церкви, а я Ваня, пастор Одесской церкви. Vanja ütles, et see on Slavik, see on Vinitsa koguduse pastor, mina olen Vanja, ma olen Odessa koguduse pastor. Где ваша церковь, мужчины? Я готов туда прийти. Kus on teie kogudus, ma tahan sinna tulla. Говорит: подожди, подожди, у нас так не принято. No see oot, meil ei ole niimoodi nagu kombeks. Давай мы с тобой познакомимся, пообщаемся. Peame sinuga tuttavaks saama. Они пообщались со мной, через неделю я пришел в церковь. Me saime tuttavaks, umbes nädala aja pärast ma tulen kogudusse. И этот голос сказал: знаете что? Ja teate, mida see sisemine hääl ütles mulle? Добро пожаловать, это твоя семья. Tere tulemast, see ongi sinu pere. И вот я, друзья, в семье уже много лет. Ja siin ma olen juba palju aastaid. Я задаю себе всегда вопрос: а что, если бы я ослушался? Ja tead, ma küsin endalt, et mis oleks siis, kui ma ei oleks kuulanud Jumala häält? Если бы я не послушался Бога, что было бы? Kui ma oleks Jumalat ignoreerinud, siis mis oleks? Корнилий, не знаю, так он выглядел или нет, но молодец. Kornelius, ma ei tea, kas on päris kas ta päriselt nägi niimoodi välja, aga tema oli tubli mees. Знаете, когда Бог говорит тебе, что делать,
teate, kui Jumal ütleb sulle, mida sa pead tegema, всегда есть два варианта. sul on alati kaks võimalust. Делать это или не делать. Kas teha nii, nagu Jumal ütleb, või mitte teha. И если Бог говорит тебе что-то делать, лучше делать. Ja kui Jumal ütleb sulle, et sa pead midagi tegema, siis parem juba otsustada ja hakata tegema. Но давайте двинемся дальше в истории. Aga lähme edasi selle looga. Бог сказал Корнилию, отправь людей за Петром в Яффу. Jumal ütleb Korneliusele, et saada oma inimesed Peetruse järele. Это примерно Joppasse. 40 километров от Кесарии See on mingisugune 40 kilomeetrit sealt Kaisarist. и пару дней ходьбы. Ja umbes paar päeva kõndi. А что происходит в Яффе в это же время? Ja mis toimub selles Joppes? Петр, великий апостол, Peetrus, suur apostel, утро, голодный. hommikul tal on kõht tühi. Представьте себя очень голодным человеком. Kujutage ennast ette, kui tal on kõht tühi, Я reaalselt когда tühi. голодный, злой, друзья мои, А все куда- мое христианство куда-то падает в желудке, не знаю. Teate, kui mina olen näljane, siis ma muutun kurjaks lihtsalt, ma ei ole nagu kristlane Вы, isegi. конечно, добрые и позитивные, но я борюсь с собой. Ja ma usun, et teie ikkagi säilitate optimismi, aga mina pean reaalselt võitlema endaga. Мне надо дать что-то съесть, и я становлюсь добрее. Ja kui mul visata midagi, siis ma söön selle ära ja muutun jälle heaks. Вот. Но вот Петр с таким ужасным голодом поднялся на второй этаж Aga Peetrus Ma krõšu oli doma. väga näljane, ta läks siis maja katusele и гулял по крыше дома и молился. ja kõndis ringi ja palvetas. И в этот момент Петру видение. Ja järsku ta näeb nägemust. Тоже мы видим сверхъестественное откровение от Бога Петру. Jällegi Jumala ilmutus nüüd aga Peetrusele. Спускается огромная простынь, или Sealt скатерть, taevast tuleb suur lina alla и в этой скатерти нечистые животные. ja selles laualinas sees on kõik ebapuhtad loomad. Петр смотрит на это все Peetrus vaatab sellele и недоумевает, что это значит. ja ei saa aru, mida see peab tähendama. Давайте мы прочитаем, как это выглядит. Ja loeme, kuidas see siis välja nägi. В полдень следующего дня, Деяния 10 глава, 9-17 стих, See будем on читать. Apostlite tegude raamat, 10. peatükk, 9-17. В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, Петр поднялся на крышу дома помолиться. Он был голоден и очень хотел есть. Пока готовили пищу, Петру было видение. Он видел раскрытые небеса и нечто похожее на широкое полотно, которое спускалось на землю, придерживая за 4 конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающиеся и птицы. И затем голос сказал Петру: «Встань, Петр, закали и съешь». «Ни в коем случае, Господи, — ответил Петр, — я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого». Тогда голос сказал ему во второй раз: «Не называй нечистым то, что Бог очистил». Так было 3 раза, и тотчас полотно было поднято на небо. Петр все недоумевал, что бы это значило, это видение, когда люди, посланные Корнилием, расспросив про дом Симона, подошли и остановились у ворот. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käes lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvad anuma otse kui suure lina, mida 4 nurka pidi maa peale lasti. Selle sees oli igasuguseid ilmamaa 4-jalgseid ja roomajaid ja taevalinde. Ja talle kostis hääl: tõuse, Peetrus, tapa ja söö. Aga Peetrus ütles: ei ilmaski, issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rõve. Ja hääl hüüdis talle teist korda: mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. See sündis 3 korda ja kohe võeti anum üles taevasse. Aga kui Peetrus oli eneses kahe vahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata, siis Korneliuse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga. Ну вот примерно это было так. Ja umbes niimoodi see võis välja näha. Петр с детства был научен, Peetrus õppis lapsepõlvest, что евреи никогда не едят нечистой еды. et juudid ei puutu ebapuhtasse rooga. И Петр размышлял, получив это видение. Ja Peetrus näeb seda nägemust ja ta mõtleb endamisi. Что это значит, Господи? Mida see peab tähendama, issand?
То есть мне нужно что, закалить ящерицу и съесть или змею? kas ma pean siis mingisugust krokodilli või ma ei tea, või mingisugust madu sööma? Все поменялось? Другой рацион питания будет? Kas kõik on nüüd muutunud, kas ma pean nüüd teistmoodi hakkama toituma? Знаете, пишется, Петр недоумевал. Ja siin on öeldud, et ta lihtsalt oli hämmingus, ta ei saanud aru, mis toimub. Это говорит о том, что находился в тупике, сомневался, не понимал, что делать. Ta oli täis kahtlust, ta ei saanud aru, et mida see tähendab, mida ta peab tegema nüüd. И Петр – это очень опытный ученик Иисуса Христа. Ja Peetrus, ta oli Jeesusega koos, ta oli kogenud Jeesuse jünger. Он учился у самого Христа, друзья Ta мои. õppis Kristuselt endalt. Петр, который дерзновенный, смелый мужчина, Peetrus, kes oli selline julge mees, сильный человек. tugev mees. И сильный – это не тот, который большие мышцы и большой вес может поднять. Ja tugev mitte see, kes nagu tõstab suuri raskusi, Сильный – это тот, который попал в какую-то трудность, беду и смог подняться. vaid see, kes kukub, aga samas ta tõuseb taas ülesse. Петр отрекся от Христа 3 раза, Peetrus salgas Jeesust 3 korda а после этого стал одним из лучших учеников. ja pärast seda ta tuli tagasi ja kahetses ja sai ustavaks jüngriks. Петр – это тот, кто пошел по воде за Христом, Peetrus tuli Jeesuse juurde vee peale, kui Jeesus kutsus teda. а потом засомневался и начал тонуть. Ja siis ta lõi kartma ja hakkas uppuma. И Иисус сказал, чего ты сомневаешься? Ja Jeesus ütles, et miks sa kahtlesid? Не сомневайся, верь. Ära kahtle, vaid usu. Петр очень дерзновенный, Teate, ta oli väga julge. эмоциональный, Ta oli väga emotsionaalne. классный мужчина. Ta oli tore mees. Он всю ночь хотел поймать рыбу и ничего не поймал. Öö läbi ta püüdis kala, aga ei saanud mitte midagi kätte. Иисус приходит и говорит, забрось сеть. Jeesus tuleb ja ütleb, et proovi veel korra. А он говорит, Иисус, ну давай не будем заниматься ерундой, я всю ночь ловил, ничего нет. Kuule, ära ei jama, ma terve öö ma juba püüdsin nagu, aga ei saanud mitte midagi kätte. И Иисус ему говорит, доверяй мне, забрасывай. Jeesus ütleb temale, et lihtsalt usalda mind ja viska. И вытаскивая огромный улов, он кается перед Христом, говорит, прости меня грешного. Ja ta saab nii palju kala kätte, et ta kahetseb ja ütleb, et anna palun andeks, et ma ei usaldanud. Не знаю, за Петром всегда идет цифра 3. Teate, Peetruse järgi on alati number 3. Но он не понимает с первого раза, друзья. Esimest korrast ta arvatavasti ta ei saa aru. Помните, Иисус ему говорит, Петр, любишь ты меня? Mäletad, kuidas Jeesus pöördub tema poole ja küsib, et kas sa armastad mind? Он говорит, да, конечно, Господь. Ta ütles, muidugi armastan. Спаси моих овец. Sööda mu lambaid. И через мгновение говорит, Петр, любишь ли ты меня? Ja jälle küsib, kas sa armastad mind? Ну да, конечно, Иисус, люблю. Ei, no muidugi armastan. Спаси моих овец. Sööda mu lambaid. И снова через мгновение, Петр, любишь ли ты Ja меня? jälle küsib, et kas sa ikka armastad mind? Но если бы тебя меня спросили уже в 3-й раз, я бы сказал, ну как так можно? Ja kui sind või mind küsitaks 3. korda, siis ma mõtleks, et no Люблю no тебя, muidugi armastan sind, Jeesus. Спаси моих овец. Sööda mu lambaid. И Петр – это тот человек, Ja Peetrus on seesama inimene, которому Иисус говорит, kelle Jeesus ütleb, ты, Петр, и на тебе построю свою церковь. ta ütleb, sa oled kalju ja sinu peale ma ehitan oma koguduse. И врата ада не одолеют ее. Ja surmaväravat ei võida teda. Если бы я был в команде там, Kui mina oleks nende meeskonna liige, я бы сказал, наверное, Иисус, почему Петр? siis ma arvatavasti ma küsiks seda, aga miks sa Peetrust Он valisid? какой-то импульсивный, не сдержанный. Ta on liiga impulsiivne, tal ei ole enese kontrolli. Он не понимает с первого раза. Esimest korrast ta isegi ei saa aru. Ему постоянно больше надо, чем другим. Ta kogu aeg, tal on nagu surmavad ambitsioonid kui teistel. Он вообще такие заявления кидает. Ta kogu aeg nagu viskab mingisugust väiteid õhku. Но Иисус выбрал его. Aga Jeesus valis Peetrust. Поэтому можем смотреть на людей своими глазами, но Бог выбирает тех, которые ему приятны по глазу и сердцу. Teate, vahest me vaatame, anname hinnanguid inimestele, aga Jumal vaatab inimeste südametele. Я говорю сам себе, Ja mina ütlen endale, Саш, а ты какой ученик? Тебе сколько раз надо сказать, чтобы ты что-то сделал? Saša, kuidas sinuga on, kui palju kordi Jeesus peab sulle ütlema midagi, et sa pead midagi tegema? 1, 3, 5, 10 раз или 100 раз тебе надо сказать? 1, 3, 5, 10 või 100 korda peab ütlema. Друзья мои, мне надо иногда сказать 10 и 100 раз. Sõbrad, vahest mul on vaja kas 10 või 100 korda. А тебе сколько?
kui palju sul on vaja. Я знаю, что кому-то здесь Бог точно говорит уже много раз. Ma tean, et kellelegi teist Jumal ütleb juba mitu korda. Тебе пора заняться своим здоровьем, иначе будут проблемы. Võib-olla ta ütleb, et kuule, sa pead oma tervisega tõsiselt tegelema, muidu sa põrkud probleemidega kokku. Тебе пора перестать, вернее, тебе надо перестать отказаться от сладкого и сахара. Võib-olla sa pead jätma suhkru söömine, Ложиться раньше спать. varem magama minema. Сидеть часами напролет в телефоне. Mitte istuda kogu aeg nutifoonis. Тебе пора научиться уважать супруга своего. Sa pead õppima lõppude lõpuks austama oma abikaasat. А то ваши конфликты скоро разрушат вас. Muidu teie konfliktid, nad viivad teid kuristiku äärele. Тебе пора сдвинуться с гордой позиции и принять то служение, которое Бог дает тебе. Sa pead lõppude lõpuks otsustama, et sa võtad vastu selle teenimise, mida Jumal annab sulle, mitte seda, mida sina ise tahad. Или Бог говорит, тебе пора уйти с работы, которая доводит тебя до депрессии и выгорания. Ja võib-olla Jumal ütleb sulle, et sa pead jätma oma tööd, mis juba viib sind depressiooni äärele. А может, Бог тебе говорит, что пора уже перестать критиковать и находить, что не так. Aga võib-olla Jumal ütleb sulle, et kuule, lõpeta lõppude lõpuks pidev kritiseerimine ja vigade otsimine. И увидеть, что хорошо, и быть поддержкой. Ja proovi näha seda, mis on hea inimestes ja olla toeks neile. Может, пора перестать казаться, а начать быть тем, кем Иисус определил. Võib-olla sa pead lõpetama lihtsalt näitama ennast kellegina, vaid olema see, kellena Jumal sind näeb. Я задам вам вопрос. Mina esitan teile küsimuse. Нужно ли нам меняться, друзья? Kas meil on vaja muutuda, sõbrad? Ответьте. Vastage. Да. Muidugi. А теперь другой вопрос. А легко ли меняться? Nüüd on teine küsimus, aga kas see muutmisprotsess on kerge? Нет. Mitte. Наша плоть не хочет меняться. Sellepärast, et meie keha, ta ei taha muutusi. Она не хочет перемен. Liha ei taha Она не хочет muutuda. нагрузки. Me ei taha Ну koormust. так хочется, чтобы было так, как мне хочется. Me alati tahame, et oleks nii, nagu me tahame. Но Бог хочет, чтобы ты менялся. Aga Jumala eesmärk meie jaoks, et me kogu aeg muutuksime. И если ты не будешь меняться, обязательно будут обстоятельства, которые помогут тебе Ja меняться. kui sina ise ei taha muutuda, siis sinu ellu tulevad mingisugused asjaolud, mis suunavad sind muutustele. Бог хороший учитель. Jumal on väga hea õpetaja. И Он обязательно из гордого сделает скромного. Ja kui sa oled väga uhke, siis ta teeb sinust alandlikku inimest. А из скупого и жадного щедрого. Kui sa oled ahne, siis ta teeb sinust heldet А из inimest. критика поддерживающего. Kui sa oled kriitiline, siis ta teeb sinust toetavat inimest. А из ленивого активного. Kui sa oled laisk, siis ta teeb sinust aktiivset inimest. А из непослушного послушного. Kui sa oled sõnakuulmatu, siis ta teeb sinust sõnakuulelikku inimest. Следовать за Христом – это всегда меняться. Kui sa järgid Jeesust, siis sa võtnud vastu otsuse, et sa muutud pidevalt. Это преображаться в характер Христа. Sa muutud Jeesuse iseloomu sarnaseks. Меняться самим и вдохновлять меняться других. Sa muutud ise ja sa inspireerid nendele muutustele inimesi ümberringi. Если человек не хочет меняться, есть проблемы. Kui inimene ei taha muutuda, siis temal on tõsised probleemid. Либо это лень, Kas ta on lihtsalt laisk либо грех, või seal on mingi patt taga либо гордость, või ta on uhke либо нежелание, või ta lihtsalt ei viitsi либо непослушание. või ta ei ole sõnakuulelik Либо все lihtsalt. вместе. Või see kogu see kompott. Знаете, я вот такой, я всегда сопротивляюсь. Teate, mina kogu aeg minu esimene reaktsioon, ma panen vastu. Бог мне говорит, закали и ешь, Jumal ütleb mulle, et sa tapa ja söö. а я ему говорю, Бог никогда не делал этого и не хочу. Mina ütlen vastu, et kuule, ma mitte kunagi ma ei söönud sellest jama ja ma mitte kunagi ei söö. Как-то я молился в Иерусалиме, тоже лет 13 назад, Kunagi samamoodi mingisugune 13 aastat tagasi ma käisin Jeruusalemmas ja ma palvetasin seal и говорил Богу такой запрос. ja palvetasin järgmist. Бог, дай мне работу, покажи мне работу, деятельность мою. Jumal, näita mulle palun, milleks sa oled mind loonud, näita mulle, mis on minu töö, Где могу развиваться, помогать людям, мечтать. kus ma saan areneda ise ja aidata inimesi, kus ma saan unistada. И голос Божий мне ответил. Ja Jumala hääl vastas mulle. Он говорит, займись бизнесом Amway. Ta ütles, et sa hakka selle Amway'ga tegelema. Бог, только не Amway! Jumala, miks ma pean sellega tegelema? Мне 10 раз предлагали, я говорил, нет, никогда не буду это делать. 10 korda inimesed pakkusid mulle, ma loobusin, ma ütlesin, mitte kunagi ma ei hakka sellega tegelema.
Я сопротивлялся. Ma panin vastu. И я приехал, и в этот же день друг ко мне пришел и снова предлагает мне Amway. Ja ma tulin tagasi koju ja samal õhtul minu juurde tuli üks minu sõber ja jälle pakkus mulle seda Я себе võimalust. говорил, я никогда это делать не буду. Ma lubasin endale, et ma mitte kunagi ei tegele sellega. И больше 10 лет я строю этот бизнес сегодня. Ja nüüd üle 10 aasta ma tegelen. Я думал, что этот бизнес просто для меня. Ja tead, ma mõtlesin, et ma lihtsalt teen seda, et natukene endale raha teenida. А Бог видел, что за это время больше 20 моих партнеров станут учениками Иисуса Христа. Aga Jumal näeb, et nende aastate jooksul rohkem kui 20 minu äripartnereid, nemad tulid Kristuse juurde. Я говорил Богу, Бог, дай мне вторую половинку, я так хочу построить семью. Ma palutasin, Jumal, anna mulle palun abikaasat, ma nii tahan, ma nii unistan perest. И пастор мне говорит, езжай на конференцию в Крым. Ja minu koguduse pastor ütles mulle, et mine Krimmi konverentsile. Я не сказал, yes, конечно, я туда поеду. Teate, mul ei olnud sellest reaktsiooni, et muidugi ma tahan. Да нет, я там 100 раз был, не хочу туда. Ma 100 korda käisin juba seal konverentsil, ma ei taha. Он меня просто уговорил. Ja tema lihtsalt nagu anus mind, et palun mine. И там на конференции, куда я поехал, я встречаю Жанет. Ja sealsamal konverentsil mina kohtusin Janetiga И так на сердце ложится эта женщина. ja armusin temast. Красивая, приятная сестра. Ilus, meeldiv õde. И что я говорю сам себе и Богу? Ja mida ma ütlen endale ja Jumalale? Бог, я никогда не общался с иностранками. Jumal, ma mitte kunagi ei suhelnud varem välismaalastega. Бог, я никогда не слышал эстонскую речь, я не понимаю ее. Eesti keel üldse nagu minu jaoks on kuidagi kõlab imelikult. Бог, я никогда не смогу, она на 10 лет меня моложе, я ей не нужен. Ta on minust 10 aastat noorem, ta ei vaja mind. Боже, я с юга такой импульсивно, она такая вообще грациозная, с севера. Нет, нет, мы не друг друга. Jumal, ma olen lõunamaine inimene, ma olen nii impulsiivne, tema on selline põhjamaine tüdruk, selline rahulik. Бог говорит, закали и ешь. Ну, в переносном смысле, друзья мои. Piltlikult Jumal ütleb, et tapa ja söö. Piltlikult. Мне было страшно. Я не понимал. Mul oli hirmus, ma ei saanud aru. Но когда я принял решение, хорошо, Бог, я сделаю то, что ты говоришь, Aga kui ma võtsin vastu otsuse, okei, Jumal, ma teen nii, nagu sina ütled mulle, то решение принесло мне siis see otsus tõi mulle любимую семью, armastatud pere, красивую жену, ilusat naist, любимого ребенка, armsat last, классных друзей, häid sõpru, церковь эстонскую. Eesti kogudust. То, что я стою здесь, это благодаря этому решению, See, et ma olen siin laval teie ees praegu, et see on tänu sellele otsusele. благодаря эстонскому народу, вам, друзья, братья и сестры. Tänu Eesti rahvale, tänu teile, Бог vennad. шлифует мое сердце, гармонизирует мой характер, Jumal ikkagi jätkab minuga tööd, ta lihvib minu südant и я становлюсь лучше. ja mina muutun paremaks inimeseks. Для Петра «закали и ешь» это было просто взрыв мозга. Peetruse jaoks see käsk nagu tapa ja söö, see oli nagu lihtsalt midagi enneolematut. Был взрыв шаблонов. See lõhkus kõik tema ettekujutused Но sellest слава elust. Богу, Петр понял, о чем говорит ему Бог. Aga õnneks Peetrus sai aru, et millest Jumal räägib temaga. Что то, что раньше, кого не считали нечистыми, See, et see, mis oli enne, keda nad pidasid ebapuhasteks, отныне становятся чистыми. nüüd Jumal on neid ära puhastanud. То есть язычники получают спасение. Nii et paganad saavad päästet И спасение приходит к каждому. ja pääste tuleb igasse kotta. И Петр встречает этих людей, как мы читаем, и идет к Корнилию в Кесарию. Ja siin me loeme, et Peetrus tuleb nende inimestega kaasa sinna Kaisariasse. И он приходит в гости к Корнилию. Ja ta tuleb selle Korneliuse juurde külla. Корнилий крутой, собрал не только свою жену, знаете, как тихенько, а всех еще друзей и родственников. Ja Kornelius mitte kutsus ainult oma perekonda, vaid ta kutsus kõik oma sõpru ja sugulasi kuulama Peetrust. И Петр проповедует. Ja Peetrus hakkab kõnelema И говорит о том, что все люди спасаются именем Иисуса Христа, ja ta ütleb, et Jeesuse Kristuse nimel kõik inimesed saavad päästet. что вот она встреча, да, их, что каждый человек, который покается в грехах, может быть спасенным и получить дар Духа Святого. Et iga inimene, kes kahetseb oma patte, ta võib saada päästetud ja ta saab Jumala andi ja Jumala vaimu
andjaks. Да. И в этот момент все, кто слушают, на них сходит Дух Святой, Ja kõik inimesed, kes kuulavad tema kõnet, püha vaim tuleb nende peale. и Петр говорит, мы видим, что Бог нелицеприятен. Ja Peetrus räägib, et me näeme, et Jumal ei vaata inimese rahvusele, inimese Что näole. Бог открыл спасение для язычников тоже. Et Jumal avas selle pääste ukse paganatele. И Корнилий и вся его семья, это были первые язычники, которые крестились. Ja Kornelius ja kogu tema pere, nad olid esimesed paganad, kes tulid usule И последовали за Христом. ja otsustasid järgida Kristust. Возможно, ты, как и я, и как Петр, где-то говорим Богу, нет, я никогда такого не делал. Võib-olla sina, nii nagu mina, vahest ütleme nagu Peetrus Jumalale, et kuule, ma mitte kunagi ma ei ole seda teinud. Но Бог говорит тебе и мне, закали и ешь. Aga Jumal ütleb, et tapa ja söö. Возможно, у тебя в голове есть такой вопрос, мы никогда... Давай, возможно, у тебя есть такой вопрос. Võib-olla sul on peas selline küsimus olemas. Мы выросли, что у нас никогда не проповедовала женщина на сцене. Me kasvasime niimoodi üles meie kultuuris naisterahvad ei kõnele lavalt. А Бог говорит, закали и ешь. Aga võib-olla Jumal ütleb, et tapa ja söö. Если она скромна, мудра, и в ней Дух Святой, пусть говорит. Kui ta on alandlik ja temas on püha vaim, võib-olla las ta räägib. Бог, мы не поднимаем руки слишком высоко, мы не танцуем веселые песни, не поем. Jumal, me ei tõsta käed üles siis, kui me laulame. А Бог говорит, закали и ешь. Aga Jumal ütleb, et tapa ja söö. Ну и зря, можно петь и веселые, и танцевать, и все нормально. Sa võid isegi tantsida, kui sa tahad, kui sa kiidad Jumalat. Бог, мы никогда не возлагали руки на больных и не молились за исцеление так. Jumal, me mitte kunagi ei palveta, et inimesed nagu saaksid terveks ja ei pane käed nende peale. Бог говорит, ну и что? Начни практиковать, и увидишь славу мою. Jumal ütleb, et no mis siis, et mitte kunagi ei ole seda teinud, proovige. Бог, мы никогда не общались с другими церквями не из нашего сообщества. Jumal, mitte kunagi ei ole suhelnud avatult teiste kogudustega. Бог говорит, ну и зря. Jumal võib-olla ütleb, et no aga miks? Это мои дети. Nad on ka minu lapsed. Вы можете дружить, любить друг друга Te võite ju sõprust ehitada, armastada teineteist и славить Христа. ja kiita minu poega. Сегодня в Украине все деноминации церквей объединились и помогают людям. Teate, täna Ukrainas kõik kogudused, kõik denominatsioonid tegelikult nad on ühtselt aitavad inimesi. И цель одна – спасти людей. Ja nende eesmärk on üks, päästa võimalikult palju inimesi. Не это ли цель Христа – спасать людей? Kas see ei olnud Jeesuse eesmärk, kui ta elas siin maa peal, et päästa inimesi? И я хочу на завершение оставить такой глубокий вопрос каждому из вас. Ja ma tahaks lõpus jätta teile sellise küsimuse, sügava küsimuse. Задайте сегодня вопрос себе. Esitage see küsimus endale. Что Бог говорит тебе важно сделать? Mida Jumal täna ütleb sulle, mida tema peab tähtsaks, et sa teeks? А что Бог говорит, тебе нужно перестать делать? Ja samas, mida Jumal ütleb sulle, et sa pead lõpetama tegema? И если что-то внутри тебя или в твоей жизни, или твое убеждение мешает тебе расти, Ja kui miski sinu sees, mingisugune sinu veendumus takistavad sinu vaimset kasvu, то откажись от этого и прими Божью мудрость и Его мысли. siis loobu sellest veendumusest ja võta vastu Jumala nägemus sinu elu kohta. И давайте будем молиться за причастие. Ja palvetame, meil tuleb armulaud, palvetame armulaua eest. Одна ключевая мысль. Вы помните, что жертва Иисуса Христа, и нет ничего этого выше. Nagu te mäletate, et Kristus on andnud oma elu meie eest ja mitte midagi ei ole väärtuslikum kui see. Бог отдал самого дорогого, это своего Сына, за нашу. Jumal andis meie eest kõige kallimat, mis tal oli, oma poega. Иисус отдал свою жизнь и пролил свою кровь за наши грехи и спасение. Jeesus ohverdas oma elu ja valas oma verd meie pääste eest. И чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Et igaüks, kes usub temasse, ei hukkuks, vaid omaks igavest elu. И будем молиться. Palvetame koos. Дорогой великий Бог, Kõikvõimas Jumal, мы пред Тобою. me seisame sinu ees. Ты наш Отец, и мы Твои дети. Sinu oled meie isa ja me oleme sinu lapsed. Господи, мы просим и молим Тебя, чтобы Ты открывал наше духовное зрение, духовный слух и духовную речь.
issand, me palvetame, et sa teeks lahti meie vaimsed silmad, meie vaimsed kõrvad ja meie vaimsed suud. Чтобы Ты очистил нас от всего греха, который прилипает к нам в течение дня или недели. Et sa puhastasid meid kogu sellest patust, mis kleepub meie külge. Негатива, злых мыслей, страхов, переживаний. Igasugused kurjad mõtted, negatiivsed mõtted, hirmud, muretsemised. Господи, наполни нас любовью Твоей, миром и радостью. Issand, täida palun meie südamed oma rahu, oma armastuse ja oma rõõmuga. Скромностью, доверием, плодами Духа Святого Твоего. Kõikide pühavaimu viljadega. Пусть каждого гостя коснется Дух Святой, он признает Иисуса Христа Господом своей жизни. Ja las iga külalise südant puudutab sinu vaim ja ta tunnistab Jeesust oma issandana. Пусть кровь Христа омоет нас от грехов, а хлеб, тело Твое соединит нас всех вместе. Me palvetame, et sinu poja veri puhastaks meid meie pattudest ja sinu poja ihu leib ühendaks meid. Благослови этот хлеб и вино, и во имя Иисуса Христа молился. Аминь. Palun õnnista seda mahla, seda leiba ja Jeesuse nimel palvetasin. Aamen. Спасибо огромное и Aitäh красивого teile воскресного дня. ja ilusat pühapäeva. Спасибо.
Enne viimast laulu veel tuletan kogudusele meelde, et tuleva kesknädalal me saame kokku siis väiksemates gruppides erinevates linnaodades ja siin saalis kõik koos kohtume juba pühapäeval. Nüüd aga tänane viimane laul, milleks on Bog nebes i zemli. Meie tänane teenistus on lõpule jõudnud, kohtume järgmisel nädalal.